thì con screen là anh in hồn đấy khi linh riêng in hồn em Yes, sir. Potential thì in hồn đó rồi present em mo Yes, sir. là khá khá cần gì rằng chuan electric potential yang zira thì hắn cho tập mê tôi đâu mà tập phải người tôi nữa electric potential kan ti chuan eta ama mandi ka ron sei jan om ta ka sei thuak te electric field ma kan charge particle kan ni rin chuan positive charge particle kan in electric field attack chuak kan ti to ta tro chuan chumi electric field attack chuan hun dang na va thok thin ta ne chumin na va thok a effect avan nei thik na lai ta kha kan consider ber to kan nei to ber to chunita chuan enge potential kan ti chuan entirna he the like point a a hian charge khat lo da ta ila chumi point a charge khat kan da chu point b a ronda son tum ta ila from A to B akorong dason don ani chuan chuta work done kan ha thozat energy ka man zat kha potential kan ti chuni ti hian ti example in bazara chome bazar tu ka kalta chuan bazar tangin sa kg ka khai ta ni chuan ka bazar na hun chu light point A kan ti hin ni chuan kg ka ron khai chho zela in ka thun pui ta chu ka in chu point B hi ni ta khan energy exact chin ka man to kg khat khai nan khan ron khai chho nan ron khai thlen nan khan inside energy ka man kg hi khai nan inside ka man chu chu potential kan ti chu ni chiang mai tro ani chuan charge A charge positive charge A da tai da point B ron thlen pui tur khian potential anxiety kan chu kan energy anxiety kan man ti kha electric chungcha nga chuan potential kan ti kha ni ta ni chuan potential difference kan ti chuan bazar energy man le inkaron thlen pui to huak energy man difference kha kan zong le nga kan chu to nga chu potential difference kan ti kha ni mai ta ni chuan a definition attack chuan he kan entai la the amount of work done for unit positive test charge and what like test charge kan ti hi sa kg ka khai kha kg ji ka ni lo kg tlem ni tur ni chu tiang tho bok chuan charge kha alien tur ni lo wa te to tina so in moving it from one point to another point so from A to B from one point to another point kan ti che khan without acceleration kan ti chan khiat lai tak de ki kan soi fi le lok piang acceleration kan ti chuan enge acceleration kan ti amini khim ka soi lok don til hi til sa re hi speed ngaya kal char chuan uniform motion constant velocity alita speed increase char ve thing ro chuan second tin khan speed exam increase ber chu acceleration chu ni chuan as speed ka down zone local ta se second tin exam nge as speed ka decrease kan ti chu deceleration kan ti khani chumi yong je chu lai charge ron kal hi as speed ka increase zel chuan acceleration ka siam don tinani chumi acceleration ka siam chuan light charge particle air ong khan light te wave engamo emission siam don ta wave effect chuak don ta chumi wave effect chuak khan thil na effect ani le don awangin chu kan zir phato sil over chu wang tu na kan zir tur china chuan without acceleration
eng ma wave emo light ko ka chuak lo tu ka kan mo ta ni chu chu without acceleration ni ka san khani so against electrostatic force kan ti light takhi light point o a hian plus q om ta ni and a q ma ti ko ron ken theta a to q ko ron ken thei chuan a like that or a to o ko ron ken thei chuan o plus q lo om electric field hi up at swap dona every direction at the ta se plus q in a la ma ti pe chuan a to ti ko ron kal si chuan opposite chin kal ta ni chu opposite zone kal electric field hell ma o to a ka like kan ti chun a to o la ma b la ma ko ron tan ta an the opposite zone ka kal fa khan against and this kan khan sai ga sa chon tai da sa a cha and is on the amount of work done for unit positive test charge in moving it from one point to another point without acceleration against electrostatic force the khan ka pui ma khai ka kan chin che do ni em definition hi zani na lo khiam lo hem mi khiam ri ma pui in zok do na khi che pui ma chuan tu na kha chuan tu na case a khan en le tai la tu na case bi kan charge tak hi he ta point a effect le point b effect zong don ta ni hemi plus q hi ni ani chuan point a ha chong r a kan ti ta point b ha chong r b ti ta khata potential difference ka zong don ta he like point a potential v a ti ta se b mi v b ni ta se chuan difference to v b minus v a so VB minus VA lai formula zia da lai takhi lo en cheng ro tu na han from A to B ka move ka ti ka so a potential difference to one final result to VB so initial to VA initial ko ka chan ti na khan ta ani chuan final B to A potential ka minus ton ta ma se work done ve thing ro chu from work done ka from point A to B di wangin work done A to B ka ti ma so ang he like q naught ka da hi test charge kan ti khan q naught he like zia ki point A ti ro ta chuan by q naught for divided by unit positive test charge so work done divided by test charge work done come from A to B ni chunga VB minus VA kan kana tiendro chuan he derivation tak chu tak lo wa san kan zia a eng mo kan ti lo chuan na ke kan su ya ke ke har do do wang klai chen hemi ho te lekhi lo sai da a chai chu a ti ni soi no le go mu chang lo potential difference kan ti chuan point pa khat atanga point tanga ông chỉ xem mun khát cái tiếng mun đằng à sai ha tiếng lúng lệ lắm mà toàn hiện tại tiếng sai ha tiếng lúng lệ lắm mà số mình cao đông ta sai ha petrol cả thung khát tan point air nhân các petrol ông ra xử lý đặt sống thế này cho lúng lệ cái khen khan lý đặt sống bằng ngã thiết này của ta chứ mi difference lý cả ngã chứ mi difference tác chỉ potential difference anh thì khan tiền đó các tiền thấu khan anh chuan like point A to B are still en bo keng pay pur pay khen pay pui to right energy ka mo zat ka potential difference kan ti chunta difference an hi wangin difference 50 ma chuan final to initial ka minus final minus B minus A ni chu wangin he like formula entire B minus A ani thida ni ma se work done ve thung ro chu work done to starting point to final point and two chin wagin on A to B ni ve thwa so according to the definition here the definition kan amount of work done for to divided by the total for unit positive test charge here they can divide le chi hi draw kami hope that
mi ta ke hi khatai halai ka minus na a physical meaning he kha lo khatai la a chai ni ya chua he ta ka sco dei don ta hian electric potential due to a point charge thì việc thung point charge về thung khi ta hoàn electric field potential difference between 2 points này cũng rõ ràng between point B and A này ta tu na về thung rồi chuan electric potential difference này đó with electric potential at he tam point A remote kan zong tong A remote kan zong tong A remote A remote kan zong tong he da B ni kan ni to infinity ang ta ni he like example point ka sei ti mi so pa zong tu ring wi so kan tir so kan zong don zong tiong je chu a om na kan chelo na a om na siết so so na ngai lo a om na kan siết tu kan zong ngai lo kan pan top ka siết tu ring chu wangin infinity kan ti chuan khoi ya el mo om ti na mi so pa bi ru ta ni chuan wi so ka zong tir ta chuan an man ta ni kan mane ta chuan kan om pui me ke tu na chuan ka sai ra na leng pui kan on chum pui to e at kan leng pui tak chu lai pi hi point pi pi ka chum pui to so da ron chum chi chuan pi pin hiwa motor aron pui don ke ron ka pui thei mot lo bi so le wa so da ron chum pui chi khan motor an ni pui don ta hiwa Q trong khan isol e atan pu to taka da do ne je la an ni chuan a ti ra khu ya nge om kan thalo ta chu wa potential chumpita a leng pu chingin motora ang luta chuan Q chingin na kaltan chuan khana ron thin che khan engzat che ye police kan energy no phan to kami zona engza che poisa no phan ral to ti kha kan thu ti ta ni ta kan le ta so an ta po doi wang han ke bian chen kha chung bian chen khan chu lai chu wangin overall angin iso central zero chen pui khan air chen khan an poisa phan zat kha kan chu ta mai ta ni atira noi so kan no pe chuan noi nga lu chong ta se noi nga hang ti kha kan chu chi thì mấy cái chu potential chu thì ta này due to point charge kan ti tôi due to mi so pa mi so pa hom lu ta ko san seng don la ka ti zong cha tai la chuan mi chin da a ba sa ka soi tong ho khan a definition ko i mo le tu pe tu mi bi ka chuan definition ko i mo chuan a definition bo kal le definition is amount of work done for unit positive phase charge in moving it from infinity. Kita harus coba in moving it from one point. Ada difference kalau sini zero nak oh in moving it from infinity. Kau yang ni om akan share dulu bangkan. Kita om nak akan share. Sebabnya infinity kan to that point. That point. Kita tak tu misal apa Hana kan tinggi tu je lah. To central gel. Without acceleration. Jadi acceleration lah itu against static force. Tapi mungkin ni yang cecil. Tu nak ada difference tak itu. Kita kan, amat jauh kan from one point to another dia. Tu mian tuan one point from infinity to that point. That point kita that adalah tak itu. Central cell. Like point A kan tinggi. Chuan, mathematical zong chuan. He tak sei tu kan amount of work done for life divided by unit positive phase charge. Dikan ni ta. Kita lagi work done divided by unit positive phase charge ni bangin. He tak ni ta ina ki. Work done to from infinity to A ni. Infinity he tak kaya
ông nó có thiết lưu cho nó central zero các phần tùy vào những work done cả infinity to a divided by that visual part hãy thì khác được mấy nhỉ lại đểให้มีเส้นเตะขาดทะเลตายละว่า derivation ก็สวยตรงว่า derivation ที่ไอ้โอ้ลึกตัวเนี่ยมาเสียlife อ่ะสิอ่ะนี่ก็ดูดูว่าอีหลายจะไม่จะสวยอยู่ไม่ตายละอาจจะยังโตเป็นอะไรอย่างตอนนี้ที่ life อ่ะมีนิ่งเตะขาดจะตายละอ่ะค่ะเพราะส่วนที่ก็สกิปโดนที่ก็สกิปเรียนนะแต่ก็สุดท้ายอ่ะนะให้พวกสกิปอ่ะนะคืออะไรฟัดที่เขาจะทดสอบกับผมequipotential surface อะไรตักสิที่ interesting นะทุกคนเนี่ยเครียดงงนึกถึงไหมท่านแล้วลมจวลิแล้วลมจวลิข้าเลยอ้อนนกแต่อีกสักทีไหม Yes, sir. เที่ยงรอเลยส่วนไอ้ก็หมอเขียนเป็นรู้นี่จนให้ลายจัดบอกสาขาquestion เราจบกูแล้วนั่นคือนะอัตโตปากันเราช่างจ้อกันสวยหูตัวนี้ตัวปาอะไรอยู่เด้อส่วนให้ตัด equipotential surface กันเลยหรอกเอ็งเนี่ย equipotential surface กันที่ส่วนที่ interesting เลยจุกันนี่อีคุมากามัวก็เริ่มมีช็อกไงหรอวะโซ่แกยาเทียนก็คุยมีช็อกจงหรอวะส่วนเรียกแกลงก็เริ่มมีช็อกจงหรอวะก็เริ่มมีมันไงหรอวะนี่อันนี้ถ้าการจะมีโซ่จงก็เริ่มมีมันกันทีก็เริ่มตักจะมีมันแล้วก็เริ่มมีมันทีหรอวะก็เริ่มออฟโรกันทีริงทีก็เริ่มออฟที่ตักจะติดลมไม่เที่ยก็เริ่มอมก็เริ่มเองทีริงทีก็เริ่มข้าเองไงหรอวะดิกตะการจวนเองเนี่ย equipotential surface กันที่จวนที่เราขยันด้าฟังอย่างอินทุกเวลาด้าฟังก็ขยันด้าอาศกเราด้าจุนี่อินที่ไม่นุ่มเลยจุ่มมีองค์เสียจู่ขมีอินด้าพลัง point ที่น่าขันsurface อะคุยไล่ point น่ะพวกขันด้าเสียด้าขัน potential differenceไอ้หนังเวทเอ็นที่นั่นสิเรตาสิรเบอร์เลลมไซต์ตาคันpotential จานิตาเสจะดิ่งลมไซต์ตาจาทุจู่ดิ่งเลเวนจาเวนตา potential difference ก็ zero นี่ zero นี่ส่วน from right to left charge particle เก่งเพกจุงคัน potential เองมาคงหมดแล้วแล้ว potential zero อันนี้ฟังpotential difference เอ็มมาคงโมโล potential difference zero นี่จวนแต่ formula กันสวยตรงกันที่มา formula นี่คือมี difference zero นี่ตา zero นี่จะคือ zero อ่ะ work done by AB from left to right ก็ถึงเดียวกัน Q ก็ zero ตรงตาอันจะ work done zero ตรงนั้น work done ก็ zero จวนก็ตักษาเอ็มมา charge กันนานถัดทีแล้วนานถกเราไม่เอาฟังเอ็มมา effect กันนี่เวลก็อุดเวลก็การเวลก็สับเวลก็นั่นเวลนั่นจู่ส่วนจู่ๆดอกการที่กันคุยกันมีการสอบเราเนี่ยฉันจุนิตาการกางเวเราเนี่ยฉันส่วน electric free main line กันที่ connection กันหลักนี่ free ปัญญา connection กันหลักล่างผู้จานี่อาวิปขัดจุดกันคุยกันมีสอบนั่งไงเราอาสอบเทียนสบายวิปขัดตาเจ้าผู้ชินตาดูดันได้กับลามไหมมาเสกอะไรเนี่ยมันไงเราอย่างสอบข้า experience เวลาอาจารย์จู่วิปขัดจิงก็ตันนี่กันวิปขัดจิงก็ที่ว่ากันการเชื่อจู่ zero นี่วิปขัดนี่ตาเสวิปขัดนี่ตานี่ตาเจ้าสภาพฟุตาสภาพอะไรที่ตุกะ electric main line สักพวกคนการ electric อาการฟุตาที่กันใช่ไหมล่ะการฟูเทปการฟูดูปนเสียการฟูเทลวังส่วนปัจจัยคุยกับเราวังอันไล่อาเจียคุยวังปัจจัยเจียเอาไม่ชินวัง potential difference ต่างกันอะไรเวทนี่ไอ้ต่างกันแต่ไล่ point เล่
he lai point end point an ngai re chu wangin current ema shock ani ve lo chuan in chunga inverter da kan bu chinga battery a point thang 220 volt ti kan bu chin 220 volt kan ti khan he lai where atanga tai current kal ta ni le la ma rong le 220 volt te 220 volt te electric balance 440 volt te ro chuan 132 light kV kan ti te kV chu kilovolt ina nia nami te pane difference 132 kilovolt ni kilo chu sang khat na ani chuan 132 multiply by 1000 ina nia avok la sang lut tu difference sang lut tu ina chi chumi difference sang lut tu ka khoi kop chuan ka kan hal me ka dam rei hok lawang chuan chu vai sawa ka lo kar fu ta ni se arong ka thai don tina ni mi phim po chu thau chu tai ha voi top kut khatin han voi top pil zon engtin ma kan lo ban ma se kut hia emi top pe kan khoi kop ero chuan anuam wak lawang kha kha equi potential surface chung chang kai thoi do ni van karon sei te thim thima chuan eta electric field is always perpendicular to equipotential surface. Thế cái là cái gì vậy? Electric field kan ti khian internal cái sphere ni ta circle ni ta se sphere kan ti chuan football ang hohi khi sphere ni ta se ti khian ti dum vek ko sphere ni ta ni ani chuan charge particle hi lai center ta khian lai center ta khian charge particle q pakhat lo da ta ila q ka da chuan charge particle hi center lo ta se cái gì kiếm tiền luôn à center rom anh thấy đâu nhá à center rom ta se q plus q ni vangin electric field apa chuak dong ka ti pa electric field back chuak ki pon la ma chuak dong ta ni an pon la ma chuan electric field chu and the highlight ti khian chuak tir tiang every direction ki a chuak dan tu chu ni ti khian a chuak dong na ti khian an chuan highlight surface ti khan te ngo the like a surface attack le electric field always 90 degree ni equipotential chon ani chon q chunga electric field chua him chon khita ken equipotential surface kan ti kan at the light point n ta se light point n ta se light point b ta se ti te patni potential difference angai re he ta po an difference angai re he to be difference po angai re Q cho electric field chuak him chu hemi surface as 90 degree vek an tong tina chu kan phia ta tha 90 degree vek ani ti ta kha lo thret de tai la a thain ka riam chuan elai ta chu siri lawa kan confuse mai chuan no equipotential surface can intersect and no equipotential surface can intersect. And electric field, but ni I intersect lo. Difference lo kang. And it's on the lighting electric field pakat. Chuati le lo kang. Plus Q junction electric field tikan pat ni chuak ta ni. Ni lo nan chuak equal lo. And it's on plus Q junction chuak ve chon hemi ti pat ni intika ma an tok dong lo. Ro ai to lo chon ai intersect lo. I intersect lo. Chuan equipotential surface at wang equipotential surface ani kan ti chon electric field ho an strength an chak zo an vec ani an chak zo an vec chuan an mani pan ni intersect lo wa chu tiang tho bok chuan hemi te pali surface equipotential surface pat ni po intersect hi chong lo equipotential surface kan ti khan electric field ho equipotential surface an siam mai chong ni da chu wang kimi ho ki I intersect hi lo
electric field intersect thì đâu thâu in light surface với surface bật đi anh intersect về thì đâu thì light tất cả sẽ để tay là trái cái gì rồi chuan thì khan electric potential chu a zo mai ta la derivation ho kan ti ho ko chu nakena alive ning kan derive ton ya chuan a maron kal to ho lo na kal lo ho tan han dipole electric dipole ti ka soi non riang a kal to ho tan dipole kan ti chuan di means chu ti na pole chu pole ni mai tro pole chu negative or positive ti na a me nge pa ti na ni mai a chu dipole kan ti chuan charge pat ni ti na two poles ti na ani chuan poles pat ni kan nei dong ti na ya tro poles pat ni kan nei chu two charge ti na chu van dipole a he ta kan en chu he minus q le plus q hi a om nge ngi tu ni chuan dipole ni tur chuan charge pat ni ai chu ka ai opposite chi tu ni minus 5 ni chuan he tan plus 5 ni chuyện đấy chuan khát tiếng cái dipole chứ cho dipole chuan thiếu tấm cả xiêm thì ta fan activate thì motor activate thì electric washing machine activate thì bốc à rồi fridge chu cooler ta nó chụp bốc à heater anh đi bốc à solar filter thì bốc à chu dipole hú vàng này dipole chuan nghe một phụ nữ này bị đánh chân rotation dipole anh em một căn vật đá cho electric field là dipole căn vật đá cho rotation khen chữ này chú lại để chú cái suy nôn này tụi cho dipole moment thì chú rotating force dipole moment anh thì cho cái lại q cái đủ dọc plus or minus cái là cái lại this anh mà electric dipole kan ti chuan two equal and opposite charge ki electric dipole chu dipole moment kan ti le thunga ro chuan q into li distance day tuna li distance a plus n ni van 2n q in kan dan le chuan li derivation song song hi chu ka sei tong khan alai phi ti ka afia zon ka thia tuna an ti chuan kai ni đâu đủ này thì có cả thảo à thì giống mèo chuan cái tập electric potential amma sabek ale le lo bang potential chu enge a unit ka poi unit ka poi mo tu ka ni sone puro lekat mi apa mi ka ma ka sone puro lekat kalau ni lock deh Azai deh no tunggu Sanepur plekat ini kau makin sih same part look at bây giờ thì khác rồi tên lầu sai về mấy rồi sẽ đó hình kere rồi kìa retro giờ các bài thi xí đầu vào cái lầu trong trai thì đâu nữa lên toàn dùng tiếp cái lại unit thế số lo bằng potential difference emo potential ai unit trên đẳng reng work done by charge nia work done through energy na joule by charge unit coulomb mane thunga chuan joule by coulomb or joule per coulomb alo chota ni het la he mutro joule per coulomb joule chu asu 2 volt asu like v and the in bet
pencil cái pencil battery to khan 1.5 volt tiom dani pencil battery 1.5 volt cái ka he ta more le lam left side positive lam cha negative 1.5 volt không một na kia thọc hạt in cả kia ta suy rằng đâu hết cả còn nghe biết đủ đâu thế điểm Rồi, ấy à chúng ta electric suy ha và chưa khởi nạp ban lâu thì ta trong địa phương suy cần khởi lại khởi thì electric cần lại rồi ta sẽ lâu chặt ta sẽ mình mang theo nghe và chưa man cho bắt thâu chung mo a san chu charge party ka rong kal thu wang khan charge party ka rong kal thu ta chuan kan tak sa hi charge an nei him charge party ka long lo ta kan lung phu mia lo na cái class kan na lung phu chen jing zio do nio mal zio chumi kan lung phu ti che ai so chuan ka sok dong thâu ta ni cái thiam đó chu vai pakhat tiet in va khoi khan a sok dong do chu ka ti ba khan class zo phải là nó khởi remote nhiều cái bài bài mấy cái thằng này nó khởi miết lâu rồi cho cái mi charge party cái này cái gì vậy cái này cái zoom mất rồi lâu nia lâu không thể mấy nhiều lẽ cho mình đang tôi nghe rồi tụi này đi nó mấy minute sống lại cái này nghe tôi đang phim chúng ta cần giật cái người tôi nghe rồi tụi này cần ôm em mô ta chaka chaka khan zot vetele zo tu nei no me ma som tluang ka nghe zo tu nei em No, sir. ama thế là cái zo tu nei ngai re à nè lẽ ram e nga Nó thiếm luôn. cái khát hiếm là wa Phê thiếm. khát hiếm mò Phê thiếm. bắt chăm về nó mà đang nhiều những thiếm cho ăn thiếm rất tuổi ngày mò à nè lẽ ram e nga cả ram e nga có gì equipotential surface so da kan ti a chiang lo do tu ga soi thade thing em ne equipotential chu rem iban ka pharta tro ibar dinglam le ve lama naw khoi tir ve ta asok angem sok lo tro asok lo chan chu I ding le ve ba na an potential ai an va ga ni chu ti ho chu chu thiam em chút tiền surface sâu thì cũng black hôi bột cái cắn ta mà cắn sọc rồi liên quan say potential là này vẽ cả vào equity chứ equal thì nào potential equal potential này nó thì bậc hạt đấy cái rốt vẽ tiền chứ rin nó mà chúng mà nó cho cái số rin nó mà mức swim rin nó mà không phải rin nó mà about the nghĩa là cái số đông chỉ đông là sản xuất出来是不是không fairly anh là fairly round đấy thì không nắng cái nghe số tuổi này nghe cái số đông chứ mà rồi tôi liền luôn đi mò. Yes sir. Chắc mà nghe. Anh lẽ siram sang tụi mà luôn left isu. Siram sang là to be là áp hệ đàn về là ít lên thế thế thì một tiếng kia đâu à quay lại tất cả nghe mà sao bé ha lại không
atir berami ha thì hiện một thầy tro screen cái một thầy em mò mi ha khadran connect chila ka A to B mò cái lại nên thì mình viết thêm lại tắt chung formula mình mi ha ni to chila ka mình đã không bao giờ ngay sẽ thôi rồi à quên một cái mình lại potential difference cái dòng đông vàng in A A charge particle cái data này ông ta chút B mà cái phi công ta này chúng mình sẽ chú cú ta share lùi powerhouse charge particle là khol ta chút isol mà thì anh tụi nó thon sâu đôn chút này mày from A to B cái son phi công ta này anh chọn potential difference số cái dòng đông chọn final to initial khang ai xia chú vàng in cái là VB minus VA cái data sản xuất chú lại khai cái cái mỏ là cái problem mà quay mỏ được tụi ta chuan chúng mình đã thuộc chú work done from A to B như vậy thôi mà căn hộ thổ cho cái thổ chân nó chú A này to B cái còn thành quy ta divided by exact trên cái số cái còn kiến phải còn kiến số ai số còn thành quy thì nó đi chú trên đó chú vậy potential difference cả VB minus VA equal to divided equal to work done vậy thôi là from A to B như vậy thôi mà by Q khai để khăn mình cái thế đó yes sir anh ấy tiếng nghe rồi tụi này đó in đâu mềm khi thiệt chắc này thôi minute Sir, ấy à electric hello due to a point charge thì khá unscroll khá lốc tệ là due to point charge hay mò infinity trong cái pay down in tiếng nghe mình lâu xịt về lốc cái chỉ mình số ba ha chụp cái cái thế đó số ba khan tiếng nghe mình nắm sang mà sang mà kan don sang mà tua lâu thật ta này police an zong abiru de au na kan thelo chu wangin infinity kan ong tir tóc này đâu có thể thấu đó còn chắc cả bây giờ biru thì thấu ta au na kan thiệt lâu wangin infinity kan data này cho police an zong khép ta khoe motor là đang hàng ta chỉ khoe mắn rồi quy ta chứ chứ bị ăn rồi quy nó chỉ point B kan tí này riêng là motor trong khăn sẽ là infinity trong khăn sẽ là tôi lấy thật đấy làm bốc ta đó cho police nó còn zong ta chứ khoe ai mà ăn bị rụt quy ta chứ ăn mắn ta chứ này ăn mắn năm hun chắc khi B thì ta ấy là cho ăn mắn năm hun nó trong xoan ăn motor à Q ăn thuê lưu ta chứ đó Q chứng in central giờ là số tiền mà E riêng mấy em yes sir riêng mấy cái đó khai để khăn mấy chọn potential chú VA A anh thường quy tổ chế vào in A còn thế nào quy số các 인사 chế quy sáng được phân tổ ăn luôn sen tổ cả work done chú infinity to A nhỉ infinity ông nan cho lâu đó divided by Q chú năng mạc anh riêng em yes sir thank you sir welcome tụi em mình đã ăn rồi lệ tiêu lệ các tiếng interaction này kha lúc đó tụi cái gì la ruột pheli vui té anh ấy chú anh vừa tối nay mò Ruben la ngày oma ông lâu lò mình đang tụi nghe rồi tuần này hắn rót phim phim từ Sir, ấy à equi potential surface kamu. Example, ta kami opposite sia and right lama current lo dita se right lama min man si lo left lama min man si yang si kha equi potential opposite ang kha ome opposite ang chia potential to right and left ka tin san ka chumo ka ban hai ni zom ta tro khat ani tur ni surface khat ani tur ni lo
whiteboard ka ti khan whiteboard pakhat whiteboard pahni pathum mi khani lovin isu thia bem chuan engi zon tak chu chuan equip potential service a chuanin then chu whiteboard chu lo khoi ta ang na engma shock le feelings kha don lo ta tu ro eng lo kan khoi na lam ang ve ve chang khan bala po antinan ma se chu ja ang ni lo min man thei si o mem ka ti na ni chu ai aman chu chuan equip potential ni lo tu example ni lo pe min man thei ang si tu aman equip ti chuan potential ni lo example ka pe che lo ti ngi ro i class kan nei zo vele plak kha akot ni kha fasen top mai ro cha le ma ron sok chenga ai equal lo ni mo ti me plak pat ni kan mai kon equip potential here du chuan i chungte i naute mo an hunga ve beng top mai ro tro cha to man sok lo ja sok chuanin an rang ti na chuan tunge loi si te kha loi si zo 2 minute khat kan nei minute khat kan nei no sir nei lo mo an ni le vasen tak tak ro chuan in mi ka to lo ga la chuan nakina next a kan hule tura ngai tai da next ka chan ro za ron sing har do me thia chuan chumi chung chuan englo tuna kan zir ho te kha low review te u meaning le a formula how to song song kha chuan dam ten next class kan hule chho do ne Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. bye bye ule Bye, sir.